Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabati ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iya koto mak bicara asalamakan wakurilalanda agamata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pura nangan-rongan riyo na Allah Ta'ala Nabi nilau khusus riolo na Allah Ta'ala sarek pemengi umatna iwas selamat dan apa yang diminta oleh Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekonge jama-jamang ya rega ibadah ia najanyi oleh malabina Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keselamatan. Ternyata dari semua ibadah yang kena suropong Allah Ta'ala lauri sininna atanna angka keistimewaan khusus kita umatnya Rasulullah keistimewaan terutama iero ibadah yang keijama ternyata pernah gariskan Allah Ta'ala bahwa inilah ibadah sitonganna purana zaman ni nabi-nabi dioloi tapi ia lemopi untuk umat na nabi tak ipamesengi loko nabi tak jadi naro kanjak na to nabi pacak kurang nasabak ibadah yang diberikan nabi-nabi terdahulu tetap menjadi syariat untuk umat na nabi tak walaupun nanti angka 2 ibadah dia nani pigau tapi angka 2 ibadah memang syariat nabi-nabi terdahulu menjadi syariat kita. Puasa sampaja sunnah pak dongeng amalan termasuk zikirina nabi-nabi mak dioloi permohonan ampunnya Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh yang kemana trialah maka kesakna tu istilahnya jadi kegana baca Nabi Nuh niat dampanya kupung Allah Ta'ala kegana baca Nabi Yunus wattuna nammak balik kegana baca Nabi Adam niat dampanya dosana kupung Allah Ta'ala yang kemana ya lengkapnya Nabi ta yaitu puasa putih puasana Nabi Adam wattuna ya dempar lokolino na puasa talung ngeso tengah ulang 10 telu 10 pas 10 lima umpona ulangi ya naro na puasanya Nabi ada talung ngeso na sabari nama putih mana ngalele nama pacing mancaji sarea illa koridi maka de Nabi tanigi umakku ma puasangi talung ngeso patengana ulangi pada ko na puasangi si ulak bujur ya naro ya sepuasa mutih maka daki saumin ayamil bid magi niya sa puasa putih nasaba iya naro na zaman Nabi Adam napa mapacim mana ngalilena oleh di sini na dosa jadi sitongan itu puasa talungas sopat tangan ulangi puasa toba
Tapi dia na pada sampai sunat toba na pacingi mematui palagado sa mematuh. Iya. Jadi ya ko mapuasa sa ning Kamis ki dia na pada. Dia na pada. Kutu tahu mapuasa Daud. Siya sumapuasa siya subuka. Ya ko mapuasa ko siningi buke ko salasay. Manre ko salasay araba pa sinapuasa. Jadi puasa Daud. Tas siya sumi palana. Maka dia nabi puasa itu pada puasa ko sa panjang masa. Apa nanti itu nabi puasa materuki. Pangka tahu anak muda tahu mangulok ko nabi maka dah itu si kaya puasa materu. Maka dia nabi saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi dia tahu puasa materu ya. Ya betul kan nah. Dia itu ya rogamai menjadi beban. Tapi aku kata melok jamai nasabak na pujila ndak iha. Silahkan tapi pasti angka soni harangan mapuasa. Gaya hari lebaran dengan hari tasrik. Harangan mapuasa. Na rona sabari tatta iko meki mapuasa si tau bujur tatta ide. Sabak angka soso dia puasa. Pi iya ko tomak deke ngagama iya ko sampajang sikiri puasa pasidakah padahal yang mana ngipungsina padahal yang iya sampajangi komunikasi langsung dari Allah Ta'ala. Jadi iya ko mepet iya gagai macahabe istilahna sampajang apa iya ko pak dong si minggu pinapay lapor toba makoto tapi iya na to mas sampajan na langsung talapor. Jadi itu ampai kong ka masalah ta sampaja tapake supaya dia na tajam. Iya to ampai ang kayasa sampaja sunna istihara, sampaja sunna toba, sampaja sunna musafir, sampaja sunna hajja. Sitongan na je sampajange kak dong. Cuma ya rodonge terformat maka da mako acara na ijame nawat ditembus pada kutumesi runtuk Pak Bupati angka protokoler maka da iya mulai oko kumalaporo mako acarane napa wak ditama mako ngati itu sampai jangan itu ampai buka ina sabak kata bere itu ina sabak bere selang jadi angka pamulan angka capakna isaliwan na yaro tanya sampajang. Yang gina to pura kata bere tami sampajang. Iya patu na tatutu na reko pura mak bere selang isaliwan na bere selang tanya na sampajang. Jadi ya koko ki isaliwan nak bere selang milau dong. Tanya na tu sampajang. Rewa ni manca jidok biasa. Yolo na kata bere itu milau dong. Tanya tu sampajang. Jadi ya komelo ki mengilau langsung dia na pake waktu langsung malaporo setelah takbir gangka sebelum beres salam. Ya na tunang kata pandrita tetap kangi Henry mengilau ya kui baca ya kana budu ya kana stain elit paki cinampa okoro mengilau idi mi pongusompa idi to mi pon milau tulu angilau ni okoro aja nalapakan ilila atau ati pake aga to makatay na to masampaja kan kasampaja sunah haja to o niru ilaw iya ko niru to mangilaw ro aja ni pala-pala o masampaja sunah haja ki iya ko to sampaja sunah melo milaw patunju o kumatiro ilaw ibaca niya kana abudu iya kana stain to mangilaw na atau ati pake ipot talinga patunjuk lalangati ro dia nalapakan ilila ang kaji wakatay irilang kemudian wala dolin sebelum mengamingi kemudian uko suju pacapurangnya maka jalan meteta kokiro dia na marigaga tu malampe-lampe suju
aja nih ya rojek maka katalumi deh namoh kapi itu baca apa iya subhana rabbiyal azim si baba subhana rabbiyal a'la itu pak dongeng tesebeh dua tomi tu onron lega dosa ko mas sampajang okohat desa apa dua tu onron non ritari puang Allah Ta'ala dosana atanna ko mela mas sampajang ukui ulun na siba ko salangkana iya koi ulue tak denna i siba ko salengken tak denna inare kotor rokok siba ko to suju ina tu ampai ko to pura mas sampajang maringa papina dingin atau marepa mau mas sampajang yan ko sampajang mapatu-patu apalagi ko sampajang mapatu ya ko mapatu-patu tu dari mana jamai ya ko mapatu di meto na jamai jadi yan ko sampajang yan na rasa kamu itu na to lima sampajang mo ina samanna ang kababan ko deni jama samanang pupapi na dingin mata na manatuh di sana pure jama samanang kalagga o ko tah kalewe itu dosa memang tu ya tu jadi iya na maraji-raji sa di papina dita na masumpa-sumpa papina dita asam pangi yan ang lutong malah dasar ang kami tu baban lay patuto asam maringan itu kepurai yan ang tumakada baban hidup itu sampaja palanggana tapi mas sampaja to ngi aja ta sampaja nih itu pada ko to masasa ya ko to masasa na makanya mo bates sasa mapaci tu yo pokoi patama bami ni loja ni puta ni rakoi angka moy kama kiro jadi ro sampajange pak bisa dosa ko sampaja toba iya sampajange matutu mancaji pak don kama kiro jadi pakak kesahaya tapi oko ki ilalan na aja nih saliwan na pak mega tau pura pimak bersalah na pamilodo ay terlambak ki ang kami mamohat desa na maka dayumon rin na sampajange bakdal maktuba iterima dongge tapi iya na to sampajange dua pokok ang kecil di amalan narampe tau pandrita pahikmay ukwilalan na kita dito na marepa upake tapi dia sa upake napa ni tau pandrita napa guru ngasah malomo napa guru aga iya ridi ko to masam pajasunna istihara madari to makada pek koromatu carana petunjuk na pole katulu-tulu garo atau peko pak mega tahu ko pure masam pajasunna istihara bingung mopi asa desa kada ke gau piti na pura aja masam pajan atau lima komunya itu angka petunjuk na pak guru atau pandita pahikmah usapa hak desa na diruntuk maka daitannya amalan ulama ni apa angka kita hadis sa ubolai lebih naratu nasa buhat desa ilalan diruntuk yo koro kai amalat tau pandrita mi na amal kami na janji napak guru ngan yo pesantren gangkal tu itarima di pacara mawe kana pulo ko tau pandrita yang katoko kita aga yaro nagabungkang dua amalan sampaja sunnah istihara ya napasibawi istihara bil Quran carana mas sampaja sunnah ijolo don raka sampaja sunnah istihara napanalik korang na langsung na lembar korang iya dua halaman kiri kanan to nabilang hurufnya angka dua huruf sin dengan huruf H jadi huruf H dengan huruf sin. Jadi lay bilang isiaga huruf sinna ya rudol silam paero kiri kanange ni bilato siaga huruf
haknya. Jadi ia komegai huruf ha na ia huruf sinna zaman zaman. Tapi ia komegai huruf sinna daripada huruf haknya aja menjaman. Hak itu bermakna air. Makanya sedangkan sin itu bermakna syar, majah. Jadi aku kata latu kiana ta nai purania sampajangan don rakani buka koran nai bilangi rutujuna turun ri tak buka huruf sin nalai bilang nami guys huruf sin enai huruf ha aja nama jangan dia na to taja petunjuk ya rumah kadamaga rumah tu ia bamani ri bilang kata itu biasa Pak Guru istihara bil Quran, tapi itu istihara bil Quran dia atau masam pajak macapi tafsir kami iris sepi makna makui makna nanya yo po ye lay dila bawa mi hurufuna iya ya kung kagaga may jama makna meki mak buka toko meki magang katau meyewa kerjasama pemasam pajasuna hajak na don rasa pajasuna istihara na don rakang pengupuna rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua kul Allahu katalu. Napa ibu kara korang ini kami bawa ibu kara korang tengah-tengah dua halaman bilang isapai huruf sinnya dengan huruf haknya. Ya komega huruf hak nanaya sinna pejukan. Isyarat itu maka makanya tapi ia komegai huruf sinnya daripada huruf haknya aja nama jamin jolok maka dia kepada pada ustaz itu kopum itu dia ko jama-jama mak balu dia kan musaroh dia kan musororeng itu dia tu narogi tapi makotom itu ia rona pak atau pandita pak hikmah dalam istihara magi na ya Pak Guru ngangi nasaba iya macawe sampajang ipake dia namoje na sesuatu jam itu sampaja sunah istihara apalagi macawe macok belos tahu aja na nanya rokoi HP kita makanya Pak iya tuh punggawana si bana nak guru na tak nak guru na makanya punggawaku ya kau tahu na Prabowo pasti na Sanjuma kada Prabowo makanya ya kau tahu na Ganjar tetap tu dapat makanya ya kau tahu na Anies makanya ini kami sangi kanja na te matu ko manci punggawan ni kung Allah Taala ya kau tahu lino na tuli tak balik-balik moha ya matau makanya ya matau masalah pada muije idi ya matau makutu ya matau malelang siapa nih taling ilaw ni patunjuk ko po Allah Ta'ala makada melo kiji pite tau maparentah ya taling nga patunjuk po kaya na makanya untuk agama musibawa untuk negara asal paja sunnah haja istihara ni napa ibu kara korang kode tulik iya naruta bukara kita bilang tanu tak ciri-ciri dini maka dah kaya makanya natalungo tu pasangan tanu tasili din iya kumakadai na ya makanya na iya kuy tanay kimato ko sirmon ri makada mana ya rumtondo makada na pura na po masampajan hilaw patunyo ko di na ya miro machaning ko tipu selesai di na malampi pakutanay yo po kumakadaki lano makada makanya ipasi pasirip mana yo lito nila ano ni tanay makada niga egal na pa pakutana ko ceki mega pakutana molo iki tapasan relo ko po Allah Taala jama-jamang apa ya ko po Allah Taala kak dena nakutanang ni namate mo tu watak kale ko surmon rima kade pura ni masampaja yo po ko ipikiri tani de na iya tu ko akalangnya de riset tu iya na ampay padisang ya Pak setiap pura ki masam pajat tahajud
ko idi ko masam paja tahajud ki asam paja sunnah istihara memang ni don rakang setiap malam aja nang kapa masalah napa ki masam paja sunnah istihara. Jadi wani-wani ki masam paja sunnah istihara supaya iya ro jama-jamangi sesuai melo ijama puang Allah Ta'ala na jelo kangi jama-jamang. Iya na tu tau pandri teh riolo nasai de paujok kajolo de pika papake doku. Na sabak wani-wani masam paja sunnah istihara. Mega po tau macuri ro na de na wani masam paja. Na minatanay. Mahiro tau. Ini penting sampai kangi he. Di itu sholat sunnah istihara wani-wani tu ipiga usitonganna kanjana magi nang kawani-wani na sabang ka tu melo ijama kosoy iya na ro ilawa patunjuk ko po Allah Ta'ala tapi terang nga po jama-jamang iya mak baraka elo korea na wadi mapedece lino akhira iya na ro aja na kada ay asotopia ni naman matu agi-agi jama sih de gitu ilau ki patunjuk supaya setiap hari jama-jamange itu mengikuti tuntunan agama betul kan nah puang Allah Ta'ala mengatuk bimbingi ya na tunang katau tulialing isyarat ya kumarepa inajama te sampajang itu puang Allah Ta'ala non roy mala patunjuk kumelo setiap harinya tetap kong kagaga melo nalami angka isyarat na sabak makadai puang Allah Ta'ala we ataku iya hape na renua ngam matoro kang jama-jaman na maka je kong kapunggawa to latupi makada punggawa pamatu makada iya na mujamay iya na mujamay iya na mujamay iya na mujamay aja na mujamay iya na ro pa jadi pa talay aleta ata hamba iya sange hamba ya toro ko puange aja na di matorokan aleta jama-jamang pasangi puange matorokan supaya jaji itu jama-jamang apa itu di nampai madari nega gaga salah-salang apa ini ni materoi ka makiro italengi po Allah Ta'ala nalena matorokan ipeko carana terserahkan ilo kolena abu sewa istihara istilahnya asam pajangi langsut iro kemudian iro nabita degaga nabi ialeng otoritas ibadah ya sangi otoritas aga je roko bicarogina ialengi kuasa oko puang Allah Ta'ala mapunai ibadah ia kona jamai umakna wadirin alena malengi letiang asalamakang ia ko Nabi Ibrahim degaga apa iya ko Nabi Ibrahim tu parentana puange langsung degaga parentana Ibrahim wuluko puange langsung na panasurang loko makna Nabi Musa beri Bani Israel makotoro langsung perintah puang degaga ya romakada Nabi Musa masurang inak puang Allah Ta'ala mahana hasurang untuk Nabi ta angka yana tunang kaya sawaji angka sunnah puasa Ramalan ka wajib angka puasa saningkat angka puasa talunga sulalan nasi ulang ayamul bid sampajang angka wajib angka sunnah maka dani idi ko sampaja sunnah namode ni jamah yo pu ya wajib kan nginrag maka daki kan nginrag iya gagairi cocok sah tapi iya ku ya masalah apa iya tu sunnah pak iya na tu papole syafaat iya rowaji iya na tu papole pamase na dua milalan na tayo nawat di tama suruga tau ya maseni atau tau ya le syafaat ya tu ya ampai upau maka da aja na tama nawai suruga si neraka aja ya tu tanawan maliwangi ko ya tu tanawan nawai suruga maka da tama mo suruga tanya urusate iya ro tau rusuk pekli carana na tololonga syafaat si bawa tololonga pamase apa iya mitai dua wat disalama tama suruga apa iya tu suruga hadiah mi makanya
Iya ro syafaate ukui nabita. Iya na to ampai ang kayasan otoritas ibadah sunnah. Maginang kasampaja sunnah yolo na subuh. Kasampaja perlu. Iya kukui hak desa eka makada. Iya kukurangi sampaja perlu na. Ang kasampaja sunnah na ya tempelekang. Tapahamu maknana. Makada berita pa hakiki. Patasawku Iya sange makada iya kode na suku sampaja perlu na. Kurangi. Ang kasampaja sunnah na. Betungan na iya kotan niya pa masih mulolong. Ang kasyafaat. Yang penting masuk sampaja sunnah tuh. Makir. Kadang-kadang wajar. Yan tu ampai perlu ya tu situ kan sampaja sunnah. Agak beda na sampaja perlu sampaja subuh si bawa sampaja sunnah nah. Niat na gitu. Pada mi baca lah. Gitu kan. Ia mati baca kata rokok, ia mati baca kata sujud. Ia kini makanya ko sampaja sunnah, ia baca kata rokok, ia ko sampaja perlu, ia baca rokok dia na pada to makana beda. Nah niat tu bawang. Pada mi kata derek na pada mi sujud na pada mi beres salam na. Itu kere. Magi na beda. Niat na sabair niat na sunnah. Ya ko sampaja sunnah demi na melo po Allah Taala pada ya he. Apa ia lengi otoritas na bitta. Maka da angka musurangan ni umat Muhammad na jamai letian na yaro syafaat. Yina tu ampe maka da pandite asam paja perlu kumu jamati sunnah ya kotannya pamasewe itarima syafaat na panabit tamatu muala ya Nikodemu jamai sunnah maraji ketulolongan iya. Tetap paham nih kan? Ini penting Pak. Ini kata baca apa ya Pak Ustaz semato dia salah-salah. Maka dia ko sunnah ikerjakan mendapat pahala iko deni jama dena marigaga. Orang to nama kutu tahu rasa dia to nama marigaga. Padahal rezeki demi ya ketomelo mak bicara hakiki. Maka da asam paja perlu ku mulolongan pamase, asam paja sunnah ku mulolongan syafaat. Ya ketomelo mak pasilampuna to. Kalau mak bicara silampuna asam paja subuh ko supaya angka pamase mulolongan puluh ribu Allah Taala. Jami sampaja sunnah yolona subuh supaya lolonga ko syafaat pole nabita. Nah iya itu teh dua selamat tama surga pamasi si syafaat maka dia pun Allah Taala ya dia utarima sampajanna tam umat atakku Muhammad maka dia nabita utarima ni sampaja sunnah na po. Jika jadi maka dia pun Allah Taala pertama pe surga na sabab syafaatmu. Agak to maka dia pertama na sabab pamasiku Muhammad. Jadi angka tu tahu salamat na sabab pamasi, angka tu tahu salamat na sabab syafaat. Ya ko cik diminta jama, cik diminta ranwa. Kama kiro. Cuma iya po Allah Taala maharit. Ina tu ampe makadaka. Iya ronabita. Kanang kana qada isampajangi. Angka tu sahabat qada itu sampaja sunnah subuh. Murah mani mas sampaja subuh napa na jama pak terlambat. Iya naronala dasar tau pandita makana iya kotolimu jama memamui sampaja sunnah enatako angkanang kamu atindro ede na marigaga mo kaba yo pumiko mapatu-patu memang iya aja nah betul kan ya ko mapatu-patu makana dari cicang ditalungas sumu jama cicang ni patangas so ay aja mana mo ni kuda samu musalay yo po kuda mematonang kamu salay usaha kami ewat di samu kaba semua sholat tanya sampaja sunnah subuh bawah namo sampaja witiri angkat to palaba itu namo sampaja sunnah ora pak ya sampaja sunnah yolona loroi pura na nakaba nabita sampaja sunnah yolona asara pura to nakaba nabita mak bagi rampasan perang harta rampasan perang nak bagian natako de na sampak mas sampaja sunnah yolona loroi na tam na jadi rona bita pura mani masuk pajaloro napa na jama angkatonang sunnah dena sampa masuk paja sunnah yolona sara pura mani masuk sara na pelau okwi bolana Ummu Salmah indok salamar Ummu Salmah benena nabita palima coy umuruna 60 na tahu umuruna ni pubai ni ko nabita tapi iya arak po 60 na taong umuro na desa na pada
coa tai di laogi no apa iya teh riolo malampe-lampe mana ngumuruna iya jadi iya ro konna pulona tau ngumuruna iya ku pakita mata di mako pada mi ku patapulo tau ngumuruna jadi itu Khadijah itu bayi nyoko nabita umur 40 pada mau apa je tu kumakun re 20 tau ngumuruna ku mako kowe iya iya pada mau apa ko 20 tahun yo pui di koto makan 40 ni tau ngumuruna ni mamula ni makapuru gitu makan le ni itu jadi yo por bede de iya jadi iya ronala dasar ro tau pandetero jadi ya sunnah pak sampajat tahajud komai sampajat sunnah duha sampajat sunnah tatul masjid syafaat letes syafaat mana ngiat ya jadi aja na cik di mitaran nuang nga aja no komai bas sampajat perlu alaki sampajat sunnah salai paten istilahkan itu tau pandetero paten kele menutupi kekurangan betul kan ya kotannya apa tumulolo nga syafaat pa o kokormak dan nuangang apakah melo mutama suruga magi na to metama suruga na saba okirolo na bitta ya kini oki naraka na bitta na dia gato melo suruga o kumana me naraka melo na uktumya si na bitta sampai to melo lokor to melo lo si na bitta ya ro onro nga salamakan ina tu ampai ang kapattareka patasaupu alhal jingasan tanya al-halaj makun ini posisinya ya rumah kadai namo oko kak rupo Allah Ta'ala nariku mitir pamasena oko na Allah situngan na iya bahasa ewe dia nawat dipahami bahasa syariah dia nawat dipahami bahasa syariah nah sabak iya ko mak bicara makiru patareka dia itu napasiliangan ngilino akhirat ko pacalang apa kamu masuk nah iya misal nama kada namuk ko kak naraka nataru ko Allah Ta'ala ko nama si muka dia nama rigaga betul ngenna namo na purunga nga pacala ko Allah Ta'ala ko lino na pakanay ka musibah kan naraka ya tu tapi iya ko iya ro musibah mancaji pamase dia nama rigaga daripada uko kak suruga nataru na dia nama sika betul ngenna nalenga tapi dia itu bahasa dunia bahasa hakikat tapi natarik loko itu bahasa lino itarik loko hakikat jadi aku patasaupu mak bicara tapakan jakinu yolo pangatata aja natapai kali-kali gitu iya jadi Rabi'ah al-Adawiyah itu watunna itanai makdir Rabi'ah al-Adawiyah namo oko kak naraka nataru po Allah Ta'ala nareko sibamu kak pamasena iya tu betul ngana namo oko pacalang namo rasa kak naraka akan iya rola saya bawa pamase napolio tapi iya kok daripada oko kak suruga nataro tapi dia nama seika aja nah betul ngana nalinga dale tapi justru dena po rio po Allah Ta'ala maga pak itu hakikat bicara hakikat nagatalok kolino angka to kolino igatalok ko akhirat jadi itu ko angka makada waktu nai tanai angka gi tanai makada de kak gaga pak iya tu je idi ke waktu na to si bapo Allah Ta'ala iya ko lahiran to di sibawa ki apa Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum kama nasadalelena tuliang kay po Allah Ta'ala sibaway ko kenro kumonro bahkan wallahu akrabu min hablil warid iya po Allah Ta'ala di macawi na iya ura along betul nga naaga pamasena po Allah Ta'ala din ang kanalapa o pwede apa sisang ni bawa jantung esto matiki iya bawa oksigen din ipake ko tumanyawe terlambat bawa si di menek tomate iya na tu nade pamasena po nga din ang kanato masarang ini cuma peringerang ini tu mabela jadi itu tau mabela puli po Allah Ta'ala tanya alena mabela alena mitah kalupa iya san ni mabela
Na dinang kana mabela po Allah Ta'ala, tuli angkay pamasena ko idi. Pamasena po ngehe. Dinang kana mabela he. Ili ni de na to maringaraya sani mabela. Yan na to ampay yan na maringara tayo macari. Iya ko de na maringara mabela. Jadi kaya sa tao mabela ko po Allah Ta'ala. Tao de na maringara. Maka de guru ta Profesor Dr. Nasarudin Umar o ko cara mana. Iya komelo ko si bawa po ang Allah Ta'ala ingeran si bawa no to iya Nikodemo ingeran itu de situ si bawa tapi de itu nama bela pamasena tuliang ka jadi carana maka de guruta iya ko paringerang berarti tak kalupa balin na to iya ko paringerang balin na tak kalupa jadi iya tu tau maringerangnya tau patah kalupang itu ini keren. Ini analogi na guru tayo. Maka na yan ang kataw to maringara berarti tau patah kalupang ya tu. Apa iya tu niya sa tayo maringara ko puri takalupa pade di maka na lawing ngerangi kacamata ko padahal nalupay wirona. Itu keren. Napay wingera. Oh ang kay goncing oto ko puri wingera ni berarti nalupay wirona. Jadi iya tu tau marepa takalupa yan tu tau marepa maringara. Kaya na tao din na takalupa. Ang kayasik na merasa diawasi oleh Allah. Sang takwa bukan yang selalu mengingat Allah, tapi selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita coba kira. Yan na to ampay ko to masampajang. Mo dala na walingi. Dito ka na tama na waktu suruh tama ni di siya kapiman wah ternyata tidak li tama ni iya pas nih jelo angkai iya na ipake ko to masampajang ina de na to puro masapa. Jadi ro ko to masampajang aja na ro ipake makada idi sapa ipo Allah Ta'ala. Kami kato ko masampajang alina sapa ipongi. Allah. Malalam ni kato makuro. Iya na taw na dodongi alina. Allah. Masapa, yun kung kataw maruk kaliwa China. Anak-anak maruk kaliwa China, nasa paganggu-ganggu, din na to husuk, padahal na mo din na maruk ka na dito na husuk. Alasan ni. Kaya din na masesa, aja tasapay. Tapi iya ki bawan ni naitaki. Dito masesa to. Aja na di lo sapai ya ki bani maka dai taka nasaba makai wa huwa ma'akum aina ma kuntum tuliang kay si baway ko kenro ko monro ya jadi na ta sapai ya ki bani maka danai taka selesai maga je kong ka CCTV to nang ka CCTV to ya ki ban na maka danai taka muka ro pun gawai yo pokot meki sapai to di ka itu pasang pajang makai ke gili-gili. Tak coba nih gare foto sol yakini maka dana ita kak pong Allah Ta'ala na ita kak pong Allah Ta'ala rokok nang kalinga kak pong Allah Ta'ala mak baca ya na tu ampe Abu Bakar Ramadodo misadan aku masang pajang ide na landai maka na magit na de na mataru pong Allah Ta'ala na motto atikumi betul kan na milodongi makoto mak bici-bici Allah sallallahu magi nasa na motto atikumi ni satu aja no pasui sadaku naganggu siya tumatu tahu nasa si kita kapuji-puji yo po Umar nalak ndak sisang kan nalak ndak kumilaw doang pokok na nagora maka de magi mataru ke pengalatan nagora de maka de Umar supaya iya rosetangnya lari mak de iya si batau cakar dua moto nih jadi dua-dua nawan dihe puluh kuminyak nah jadi aku nggak tahu masang pajang milodo nama raja-raja sadana anak guru ya nang tahu imam milodo nama bici-bici ini anak guru Abu Bakar nya tuh sekedar gaji nasa mas tausomnya
Tega. Tapi ia tahu makero yang permanamo ko nabita. Aja mula dari Umar penono icek de sadamu ye ko Abu Bakar pendre-endre icek de sadamu supaya nang kalinge tahu. Kamakiro ia tu makan jaga gagal lo tengah. Dia nama lada dia tu nama dodo sisang. Ia narunola imannya rumah kanja. Yang penting yang kalinge tumangami pak katutu iman milodong alina mina patuju. De na paring kalinge iki padahal tongkat tajam ni. Maka ketima maka seke angkannya makmu na mata aja na tugin kamu pi merumperni landai apa yang ini nang kalinge makmunya na mangaming apa iya ko to 40 to milaw doang angka ko to wali nasa nabitana ko gana ni 40 mak ko si pulong angka na wali ko to ko milaw doang itarima doon na to itannya aja tak kada imang itarima doon na wadi jaji jamaah tapi mangaming na pa siya curang. Iya aja nih, pada stasi ko milaw doon na pimpin itu belum tentu stasi tarima doon na pak namun tu stasi negato salanda ini kita paham ya. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mari kita melaksanakan sholat sunnah Isra waktu suruk ini. Makan jalan ada pengajian ta yang masih kita nasabak tu binalai subuh Jumat. Iron nak subuh Jumat ero masam pajas sunnah masam pajangi ang kedua surah isunnah ka alif lam mim tanzilu sibal insan itu sunnah ditanya sujud tilawah sunnah kebetulan nyokal alif lam mim tanzilu angka ayat sajadah jadi itu sujud angka apa tu mana puluh telu dina al insan alif lam mim tanzilu ba mina baca asa malam perak dai maka dia tahu pandai tapak fikir aja bala mu jami ko jami kicipulo ya pak pada miko deh apa yang sunnah itu membaca 2 surah tapi engkau micik di mana kekurangan lah tolong masyarakat buruk ko di Jumat dia meniru kekurangan lah dina programkan Masjid Jamiatul Khairiyah pengurusuk na jolok loh subuh pinarewa. Saya kira ini yang saya wasiatkan. Akhirul kalam Allahumma biqil aqamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.